Kandi abakengurukire inshuti banywanyi bacu mwumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muherereye ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviza muherereye mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe mutwumviza muherereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Tugarukanye amakuru atosoye, amakuru aba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijya nino. Nkamwe mwese mwajeje gufyonda sabone, ku batarabikora manuka munsi y'iyi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko, uracubona n'akazojyanye nako ufyonde ko, hama tuje turabana mu makuru tubashitsa ko hano kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe, amakuru aba yagizwemo uruhare n'itsinda ry'amakuru riherereye hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari. Tugiye kubagezaho amakuru akomeye cyane akomeje kuvugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byakomeje gufata indi sura. FARDC yagose ibirindiro byose bya M23 n'ibibunda bikomeye cyane birasa kure hano ikaruba, birakomeye cyane. Turaza kubigarukaho muri aya makuru turebe se ibi bivuye abo basirikare, izo ntwaro zivuye. Turaza kubabwira ko kandi M23 yaraye, turaza kubabwira ko kandi ubu umutwe wa M23 warahiye ko urinjira mu mujyi wa Goma byanze bikunze ku kiguzi cyose ibirayisaba. Turabigarukaho muri aya makuru. Turaza no kubabwira ko SADC ingabo za Afurika y'Epfo zirashirira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikurikiye zahabu, amabuye y'agaciro iri hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Victor Kamere we ari gusaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwinjira mu Rwanda ku bubi na bwiza, kuba yatera igihugu cy'u Rwanda kubera ngo ari uburenganzira bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose tugiye kubigarukaho muri aya makuru. Ni amakuru akomeye cyane. Icyo twiyemeje ni ukubagezaho amakuru ari kuvugwa ku rubuga rw'imirwano ndetse n'ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini, eka mwese tuyabagezaho 5 kuri 5 nk'uko twabigiyemereye imbere yanyu ko tugiye kubabera ikinyamakuru cya mbere kibagezaho amakuru atosoye, amakuru yagizwemo uruhare n'itsinda ry'abanyamakuru kugira tubagezeho amakuru atarayibihuha ahubwo ari guturuka hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari. N'abatindiye rero twese duhere kuri aya makuru arimo aravugwa. Special Forces z'abayibu ubu byakomeye cyane, nizo zazengurutse ibirindiro byose bya M23. Special Forces za FARDC za SADC MONUSCO. Abangaba murabizi ko MONUSCO yazanye abasirikare ejo bundi hakayoberwa icyo baje gukora. Byamenyekanye rero ku makuru dufite neza nuko ba basirikare bari bafite icyo baje gukora. Ubu biravugwa rero ko ibibunda bikomeye cyane biri kwerekezwa mu buce bwose M23 yaba yarigaruriye. Ku makuru dufite bari kuduha abahereye muri teritwari ya Masisi nuko Mushaki, Karuba, ibintu bikomeye cyane, dore ko abasirikare ba FARDC birunze kuri ibi bice bikomeye cyane, batunze imbunda kuri uyu musozi, bakaba rero ngo biteguye kuba bawushwanyaguza. Ibyaya makuru ateye ubwoba cyane, kuva imirwano yaba uyu munsi kamara amasaha 3, ibintu byakomeye cyane, dore ko yewe si n'imirwano ikaze ahubwo byaje kuvumburwa yuko FARDC yari gutegura igitero gikomeye cyane, dore ko yabonye inkunga za gisirikare, inkunga z'ibirwanisho bikomeye cyane, dore ko byanavuzwe muri iki cyumweru yuko Antoine Felix Tshisekedi yatumijeho haba indege n'ibikoresho by'intambara. Tshisekedi yiyemeje guhangana n'uyu mutwe hasi no hejuru nk'uko yabisubiyemo ya Addis Abeba muri Ethiopia. Yavuze ko atazigera yicarana ku ntebe imwe n'umutwe wa M23. Ibi ngibi rero bikaba bisobanuye ikintu kinini cyane. Twitege urugamba rukomeye cyane, umuriro ugiye kwaka no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukubye inshuro 1000 uwo twumvise n'uwo twabonye. Ubu birakomeye cyane. Biri kuvuga ko rero aba Special Forces ba FARDC, ba MONUSCO, ba SADC ndetse n'aba Tanzania bifashishe imbunda zikomeye cyane, imodoka z'intambara, bakerekeza muri ibi ibice, dore ko bavuze ko barashwanyaguza uyu musozi wa Mushaki nk'uko bakomeje kugenda babyerekana. Mu burakari bukomeye cyane FARDC ifite ingabo z'abarundi, SADC ndetse na MONUSCO burakomeye cyane. Ibi ngibi bikaba biri kuvuga ko ari iherezo ry'umutwe
n'umutwe wa M23 nk'uko benshi bari gukomeza kugenda babibona, kubera ko ibi bikoresho biteye ubwoba bikomeye cyane, noneho n'indege zaguzwe n'izizamo karaba kabaye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuko amakuru atugeraho nuko Mushaki hari kwerekera imodoka nyinshi z'intambara z'abasirikare z'ibikoresho. Mu by'ukuri nawe ubibonye wagira ubwoba bukomeye cyane, ntabwo washidikanya ko ari iherezo ry'umutwe wa M23. Tshisekedi wiyemereye ko azakoresha ikiguzi icyo ari cyo cyose bizamusaba, niyo byamusaba kugurisha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko icyo yiyemeje ni uguhangana n'umutwe wa M23 bidasubirwaho. Ubu rero ayo akaba ariyo makuru aturuka hariya Mushaki. Dukomeze n'aya makuru yo ku mirongo y'urugamba. Ingabo za SADC zo ziraza gushirira muri iyi mirwano ikomeye cyane. Ni mu mirwano yiriwe uyu munsi iri kubera hariya Menyeso, iri kubera hariya muri teritwari ya Masisi, dore ko byakomeye cyane. Iyi mirwano yabereye muri teritwari ya Masisi, Nyiragongo, Rucuro, ndetse ikaba yamaze ngo amasaha agera kuri 3. Ni imirwano itari ikomeye cyane, ariko mu by'ukuri yatwaye abasirikari ba SADC batari bake ugereranyije n'uburyo ingabo y'igihugu iba ari ingabo ifite agaciro. Biravuga ko 54 bose bahasize ubuzima bishwe n'umugwi wa M23. Amabuye y'agaciro ararikora rero ku basirikari ba South Africa, dore ko mu by'ukuri bari kurwana nayo bari kwishakira, biraza kubakoraho cyane kuko bamaze gutakariza abasirikari benshi hano muri iyi mirwano. Rero benshi bakaba bari kuvuga ko ibuye ry'agaciro riraza kurikora hano mu mitwe yitwaje intwaro ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo SADC. SADC bizi ko ari ihuriro ry'ingabo zishyize hamwe zikiyita SADC. Ubwo ni umuryango wa SADC, umuryango w'ubukungu muri Afurika y'Epfo, harimo ingabo za Tanzania n'iz'ibindi bihugu bigiye bitandukanye nka South Africa. Izi ngizi ziyemeje gutera inkunga Antoine Felix Tshisekedi, nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi agiriye uruzinduko rukomeye cyane hano muri South Africa, agasaba ingabo y'uko zaza kumutera inkunga mu bitugu bakamufasha guhangana n'umutwe wa M23. Kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo sibwo bwa mbere yagana iki gihugu cya South Africa, kuko 2012 ndetse na 2013 iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagiye kwitabaza South Africa kugira ize kurwana hano mu burasirazuba bwa Kongo, kandi byarangiye SADC n'ubundi yivuganye M23, birangira M23 muri uwo mwaka wa 2012 na 2013 birangira umutwe wa M23 uhungiye hano muri Uganda. Nyuma byaje gututumba ndetse n'uburakari buriyongera ku ruhande rwa M23, yiyemeza kugaruka mu gihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biyemeza kongera kwegura intwaro bushyashya nyuma y'imyaka myinshi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na leta ya Kinshasa bakora ibyo bashatse hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ibi byahise bishyirwaho gasopo ikomeye cyane igihe umugwi wa M23 wahise ukandagira hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere twihute cyane duhindure ibyaya amakuru. Umuriro watse cyane bikomeye cyane hano muri teritwari ya Masisi mu masaha agera kuri 3. Wazalendo, SADC, ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC byagaragaye biri guhangana bikomeye cyane n'umutwe wa M23. Ariko ku makuru atugeraho nuko ubu ngubu SADC ndetse na FARDC byahinduye plani y'urugamba. Ubu ngubu bari kwitaza bikomeye cyane, bamwe bakarwanira abandi bakajya ku rundi ruhande kugira babone uburyo bataka umutwe wa M23. Ari ikintu kiboroheye cyane. Izi operasiyo zazanywe nande? Ibingibi byigishwe n'abande, byigishwa ingabo za FARDC, dore ko ibingibi nubwo bikoze ingabo za FARDC mu by'ukuri zakomeje gutakaza abasirikare benshi hano muri iyi mirwano, ndetse banatakaza n'ingabo mu by'ukuri
ingabo zitagira umubare zaguye muri iyi mirwano ndetse n'izindi za SADC zigenda zigwa muri iyi mirwano. Ingabo z'u Burundi zo zarahashiriye bikomeye cyane, byabaye ubutita hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo n'ingabo z'u Burundi biri kuvugwa ko mu by'ukuri ingabo z'u Burundi zaguye hano mu burasirazuba bwa Kongo zitazwi neza, ngo ntabwo zizwi umubare usibye izo wenda baba bashatse kwerekana, ariko amakuru aratubwira ko hari ingabo zikomeza kugenda zigwa ku rugamba bikarangira zitamenyekanye, kandi mu by'ukuri zakagombye kuba zakwerekera mu gihugu cyabo cy'u Burundi maze bakanabashyikiriza imiryango yabo basi ikabashyingura. Ibi ngibi rero bikomeje kubabaza abaturage b'i Burundi, bavuga ko ibi ngibi atari byo byafashwe na leta ya Gitega iyobowe na Nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye, ku kuba hari abasirikari bakomeza kugwa hariya mu mirwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko Nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye nabyiteho ndetse nanahumurize abaturage yuko ibintu byifashe hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru akomeye cyane ari guturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu biri kuvuga ko noneho kuva Antoine Felix Tshisekedi yagera mu gihugu aturutse i Addis Ababa muri Ethiopia mu nama ya Afurika yunze ubumwe, yakoze inama igitaraganya n'abajenerali ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo n'abavugizi ba guverinoma ba Patrick Muyaya ndetse n'abandi banyepolitike ba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoze inama. Mu makuru atugeraho, amakuru aba yatohojwe n'abamenyesha amakuru bacu nk'uko twabyemeje ko tuzatubagezaho update iyo ari yo yose iturutse mu Burundi cyangwa se iturutse hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yewe n'ibindi bihugu hano mu karere k'ibiyaga binini. Ubu ngubu dukomeze iby'aya makuru. Biri kuvugwa ko Antoine Felix Tshisekedi kuva yagera muri iki gihugu mu by'ukuri nta kuruhuka guhari, ahubwo bari kwiga plani z'urugamba. Biri gusobanurwa yuko izi ntwaro ndetse n'aba basirikare bari kwiga uburyo ki bakoreshwa mu by'ukuri bagahangana n'umutwe wa M23, dore ko ibi bikoresho n'ubundi ari Antoine Felix Tshisekedi wabitumijeho ku buryo yakwihanganira n'umutwe wa M23 nk'uko yakomeje kugenda abitangariza itangazamakuru, avuga ko umutwe wa M23 nukomeza kwihambira mu burasirazuba bwa Kongo uzahahura n'akaga gakomeye cyane. Rero ibyavuye muri iyo nama yakoresheje na Antoine Felix Tshisekedi ndetse n'abandi bajenerali bagiye bahagarariye igisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuze ibintu bigiye bitandukanye. Cya mbere bavuze ku mirwano, ikindi bavuga ku iterambere rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikindi bavuga yuko hagomba kwigwa ingamba z'uburyo bakwirukana umutwe wa M23. Uwo akaba ari umwanzuro wa mbere. Undi mwanzuro wafashwe ni uburyo M23 irakorwa vuba na bwangu hano i Mushaki, Rubaya ndetse na Mweso Mushaki. Ibice byose M23 yigaruriye byizwe neza ko barabyirukana mu gihe kitarenze umunsi umwe. Iyi rero ni intambara ikomeye cyane yatutumbye hano ku ruhande rwa FARDC ndetse n'ingabo za M23, kubera ko buri mutwe wese urerekana intwaro za kirimbuzi ndetse ukanavuga ko ugiye guhangana mu mwihariko ukomeye cyane n'ingabo za FARDC. Ibi ngibi rero biratangazwa n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka ndetse n'igisirikare cya leta hano. Mu by'ukuri ku makuru turi kwegera nuko nta mbunda ziri kugaragara mu zo bafite ntoya, nta n'ububunda bwa fake bafite. Bazanye za mbunda ziba ziteretse ku bimodoka, imbunda zikomeye cyane bagiye kwifashisha mu rugamba rukomeye cyane bagiye guhanganamo n'umugwi wa M23. Aya makuru tuyakesha umunyamakuru wacu uriyo ndani utubwira uko ibintu byifashe
munyemerere aya makuru tuyabirindurire mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Hakomeje kuvugwa naho amakuru akomeye cyane mu gihe nyiricubahiro Vesto Ndayishimiye nawe yakirijwe iraporo imugaragariza uko igihugu cyari kimaze iminsi cyifashe, ariko bagaragaje yuko hari icyuho gikomeye cyane cy'ingabo zikomeje koherezwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi byatangajwe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi ndetse binatangazwa n'ibinyamakuru byigenga. Ubu ngubu biri kuvugwa yuko ahangaha ingabo z'u Burundi zishobora kuba zigiye guhagarara mu kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko biri gukomeza kugenda bivuga. Ubwo byose tubihanze amaso kugira dukomeze kugenda tureba ibiri byo kandi n'ibitari byo, nubwo bikomeje gufata indi sura isano ku isaha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Rero izi ngabo ziri hano muri Kibira muri iri shyamba zikaba ziri kwitoza kugira zinjire mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mu bigaragara nuko mu Burundi hariyo ubwumvikane bukeya. Ni mu gihe nyakubahwa Paul Kagame uyoboye igihugu cy'u Rwanda yasabye icy'u Burundi kuba bahagarika imikoranire, ndetse si n'umwe gusa wasabye iki gihugu imyitozo, dore ko imyitozo iri hano muri Kibira ni imyitozo ikomeye cyane y'abasirikari bagiye kwerekezwa hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo hari bamwe bayoboye hirya no hino bari kwanga ko ingabo z'u Burundi cyane cyane abasoda bareka gukomeza kwinjira hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi rero barashimangira iby'aya makuru bavuga ko n'ubundi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kuburira ubuzima hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko ubu ngubu biri gutangazwa ko hari abasirikare benshi cyane bakomeje kugwa muri iyi mirwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo yo yumvikana hari ibyo yemera, hari n'iyo ibyanga, ikavuga ko ubu ngubu abasirikare batari hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje rero kubihakana, kandi mu by'ukuri bikaba byaramenyekanye neza ko igihugu cy'u Burundi gitera inkunga igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'imihahiranire ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, products zigiye zitandukanye zacuruzwaga hagati y'ibi bihugu. Bikaba rero biri kunugwanugwa, hahise hakorwa inama y'igitaraganya bari kurebera hamwe ibibazo byugarije Repubulika Iharanira Demokarasi. Rero abanyepolitike bagiye batandukanye bakaba bakomeje kwamagana uku kohereza abasirikari b'i Burundi ku ngufu kujya guhangana n'umutwe wa M23. Ibi ngibi abanyepolitike baba hanze y'igihugu ndetse n'ababa mu gihugu, abangaba bakomeza guhakana ibi ngibi bavuga ko ibi ngibi kugomeza igihugu cy'u Burundi gikomeza gutakaza ingabo hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu bo Burundi baravuga ko babangamiwe bikomeye cyane nuko abasoda b'u Burundi n'abasirikare bakomeje kwinjira no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi bagaragaje munyemerere duhindure iby'aya makuru tubagezeho aya makuru atugezeho muri aka kanya. Nuko biri kuvuga ko umuyobozi wa M23 n'ubundi yagize icyo avuga. Ubu ngubu yakubise agatoki ku kandi ararahira bikomeye cyane, avuga ko barahumeka neza bafashe umurwa wa Goma. Ubu ngubu rero biri gukwikwiswa neza ko abangaba nta yindi gahunda abafite usibye kwinjira hano Goma na Sake nk'uko biri gukomeza kugenda bitangazwa. Ibi ngibi nubwo Lawrence Kanyuka abivuga, ariko mu by'ukuri ibimenyetso birahari, kuko umutwe wa M23 wakunze kwigarura bikomeye cyane ibice bigiye bitandukanye mu ntambara yari ihangayinishije umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta FARDC. Ibi ngibi rero byatumye M23 ihita ibyinjiramo vuba na bwangu kugira ngo habashe koroha. Mwakoze mwebwe mwese twabanye muri aya makuru yaragezweho. Icyo twiyemeje ni kimwe no kubagezaho amakuru afatika, amakuru atarayibinyoma, amakuru aba
biturutse mu bamenyesha amakuru bacu baherereye ijya no mu karere k'ibiyaga binini, cyane cyane abaherereye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ciao ciao.